Zašto si mi poslao ovu ogrlicu? Kako ti poslao ogrlicu? Pa zašto bi ti ja slao ogrlicu? Ne razumijem. Što se ovdje događa? Ha? A što je ovo? A daj, ženo, ajde smiri se. Ti šuti. Što izvadiš tom ogrlicom? Došla si mi možda zavesti muža. Paula, naravno da nisam, pričaš gluposti. Ja pričam gluposti. Ja. A što ti radiš? Paradiraš tu pred njim s tom Daj, molim te, ogrlicom. smiri se, svi te slušaju. Daj se smiri, Što ti molim te. misliš tko si ti? Ovo ovdje je moj muž. Moj. Među vama je gotovo, jasno? Ok. Ne ideš ti nikamo dok mi ne objasniš. Što si mislila o glavi, ha? Da će Tomo se vratit kad te vidi, kad vidi svoju dragu Olgu. Čekaj, to je stvarno bio tvoj plan. Cure, bilo bi dosta. Šimune, ne miješaj se. Paula, evo ovako. Pustit ćeš me na miru, jer si se počela ponašati kao totalna luđakinja. Što si rekla? Eto to. Ja sam lijepo rekla da otvaranje ovog bazena nije dobra ideja.